国际上紧来看墨西哥南部的塔巴斯科州，昨是发生一件重大车祸，一台载48人的巴士去互一台对向，哪像是偏出来车道外口的大货车来撞到。这两台车相撞了后是马上导火，嘛造成包括双方司机在内有41个人死亡。 80号大火烧到乌妈妈，只剩车体倾家，另外一边的卡车车头除了变作乌炭，嘛煞为变形。这个车祸发生在墨西哥南部埃斯卡塞加市附近，当地车牌饭店一台载着包括乘客甲2名司机，拢总48人的巴士，行伫塔巴斯科州甲坎昆市中的时阵，技术受到对向车道的卡车偏移车道撞到，马上起火烧起来。 Fue como a las 2 de la mañana cuando escuchamos el golpe. Y pues abrimos la ventana y entre que corrimos a auxiliar a porque se oían los gritos, los lamentos, desgraciadamente horribles. 这辆火烧车造成8岁2名司机甲38名乘客被护导性死亡，而卡车驾驶是当场死亡。Y salimos a quererlos auxiliar, pero no se pudo. Fue demasiado el impacto de los dos. Se prendieron los dos vehículos y pues. Solamente pudimos ayudar a 10 entre una niña más grave que llevaba rota su cráneo y los otros señores con quemadura. 8岁业者跳考察了后，伫社群平台面册发文，对发生事故毁尸体表示，大家甲相关部门合作调查代志真相，卖确认车辆的速度当时是毋是有遵照限制速度。离事发现场到台湾时间到下晡3点半为止，只有找到18名死者的头骨。当局表示，会公布受害者的详细资料甲身份，提供受害者的家属资源，而且协助因甲遗体领到登去。国际新闻台是董炳耀。